Buvši robotníky tých fabrikoch dneška mali nahodu javno vyražiť nezadovoljstvo so svojim češkým sociálnym položením i pohrišno okončenú privatizáciu. Tak robotníky kulskej štofárni domajú, že im zrobená nepravda. Po prepadanju fabriky 2060 roku ljem 130 robotníky dostali 184 000 dinari z Fondu Solidarnosti, a okolo 100 000 robotníky nedostali ani dinar. Oni tvrdze, že to ta fabrika okradnuta i že še oni už 6 roky boria za svoje prava. Zoran Vlaški, jeden z organizatorov protesta, duma, že fabrika mala byť predata ešte 2008 roku, ale je tohtoška systematično zastanovil. To tu fabriku zniščila politika, hovoril Vlaški. Međutim, nije lepša situacija ani so s drugima fabrikami Kulske opštini. Država duma, že u Kuli šitski fabriki zahašeni i že tu vece nieco robic. Po mojem dumanju, robotnikom u Kuli išće mož pomognut. Ja zo svojho boku, jak narodnej poslanici, dumam, že možem pomognut u tim, že možem porušati vladu Republike Srbije, možem porušati ministerstva, možem odbor za privredu u Narodnej skupštini Republike Srbije povolati, že bi povolala tih robotnikov, že bi še su z njima pobešedovalo, že bi še vidzelo jaki jest išće problemi. Потім, як ще пришитали по будинок общини, роботники послали вимагання пokrajinskej i republičnej vladi i opštini Kula, že bi im še odvitovalo na pitanje co še slučelo so s majetkom štofárni, kto zo s njim rozpolaha i co še slučelo so s mašinami, kotri poslati do Italiji.